Sanibonani bantwana bethonga. Ngiyanibingelela. Makhosi Zulu lokhulumayo. uNkulunkulu anibusise bantwana bethonga. Bantwana bethonga, namhlanje sizokhuluma ngomkhuleko. Abaningi bangadideka bazibuza ukuthi umuntu ukhuleka kanjani ethwasile eyinyanga. Bantwana bethonga, ningakhohlwa ukuthi labantu esibambethe laba abaphila ngaphakathi kuthina bebemazi uJehova, babephila la emhlabeni njengoba nathi siphila. Umvelincangi bebamazi kwasemandulo, abelungu bangakafiki, bebakhuleka umvelincangi, uNkulunkulu Baba wethu semazulwini, the Almighty. Bantwana bethonga, siyabantwana bethonga, sesiyabalaphi bendabuko, imimoya iba khona. And wena-ke mawume lapho wendabuko ungazifundisi ukukhuleka, uzoba nama-attacks amaningi, ngoba idlozi lakho mawungalikhulekeli lizokuphilela kanjani. Impande zakho lapha ngazo abantu mawungazikhulekeli zizoba namandla kanjani. Ningakhohlwa abantwana bethonga ukuthi le impande esiyisebenzisayo uma silapha abantu impande zikaJehova. Ihlahla esiyisebenzisayo ihlahla zikaJehova. Omunye umuntu kafike lapha kimi mangilapha abantu angibuza ukuthi Makhosi Zulu, ngoba mina bengangithi uyinyanga, but ngiyamangala njalo wena uma usilapha uyasikhulekela. Yabona la the universe icontrola uNkulunkulu ucobo lwakhe, ngoba uma ume lapho wendabuko uyambiza uNkulunkulu ukuthi akulekelele kuwo wonke umsebenzi owenzayo kulapha abantu, ukuphilisa abantu nokucosha imimoya emibi. And noma siphahla uyalicela ukuthi idlozi elicubukayo elizayo likulekelele kube idlozi elihle laba abokukhanya laba benhlambuluko, ngoba mawungamfaki uNkulunkulu umvelincangi kuyo yonke into yenzayo, kuye kuhambe uthakatheka kalula. Abanye belaphi bendabuko laba abasebenzisa the dark angels bayak-attack-a kwawena nje, ugcina nje so usebenzela obumnyama. So kubalulekile ukuthi mawumntwana ethonga umkhuleko ungawukhohlwa. To each and everything mawuyenza uyambikela uJehova. To each and every ikhambi lokulapha olenzayo noma ulicuba lapha olakha lekhambi uyambikela uJehova, ngoba labantu balaphayo abantu bakaNkulunkulu. Umuthi uyawukhulumisa, umuthi uyawuthaka, umuthi uyawubika edlozini, uphinde futhi ubike nakuJehova uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wami njengoba unginike lekhambi leli ukuthi ngilapha umuntu, ngoba labantu esibalaphayo yidalwa zikaNkulunkulu. Uyamtshela uJehova ukuthi uNkulunkulu wami nayi imithi la ngiyibekile, ngiyacela ukuthi le mithi le isebenze so abantu baphile, izifo zihambe. Ngoba umuthi mawungakhulekeli, umuthi ungawubiki nasedlozini. Singasebenzisa umuthi ofanayo sobabili, wena ukhuleka ubike edlozini, lo muthi ungasebenzi, ungabi namandla. Kodwa mina ngiyakhona ukukha nje isihlahla noma isiphi engisitholayo, ngoba lesihlahla lesi ngine faith sokuthi sizokuphilisa, bese uyaphila. Uthatha imithi 100 uyicuphe bathe uyahlanganisa, isigulana sipholi. So le conversation le namhlanje ikithi abalaphi bendabuko. Khulekani bantwana bethonga. Pray to the universe. Communicate with God. Call upon the light angels and the Holy Spirit isondele kuwena. Uthi uma umlapha umuntu, ngoba phela sifana nabodokotela, siyabalapha abantu baphile. Uzathi usebenzisa umuthi umuntu afe,
or umuntu angalapheki. It's because wena lo muthi wakho uyawuthatha nje, awazi lo muthi lo, futhi kakhulu laba abawuthenga imuthi abangawugubhi, awazi lo muthi lo uhambe amabanga angakanani, wathintwa ubani nobani nobani. Yebo, siyezwa ukuthi umkhanya kude, kodwa loyo mkhanya kude wakho wena mawubamba ufaka lapha emsamo wakho, uyawukhulekela na, uyawubika na, uyawucelela amandla kuJehova ukuthi usebenze kulaba guli ozobe ubalapha ngabo na. Singawusebenzisa umkhanya kude sonke, but uthola ukuthi awusebenzi ngokufana. Amandla abuya kuJehova, amandla okulapha abantu. Amandla okulapha abantu akusuka ukuthwala, akusiyigubhu. Mina before ngothatha lo msebenzi bantwana bethonga, I was a full Christian, but because of I've got a calling, nguthethe lo msebenzi. And guess what? Manje njoba sengiyinyanga, sengikhuleka ukundlula lo kya ngizibiza ukuthi bengumzalwane. Now I connect with God more than before. Abantu bala emhlabeni bayadideka ukuthi mawuyinyanga uconnecta kanjani noNkulunkulu. Ngoba phela ngisho thina inyanga zanindwa kwakuthiwa witchcraft. Ayikho leyo nto mntana ethonga. Iswasho uyasikhulekela ukuthi sisebenze emuntwini. Amanzi awakhe empompini, wakhulekele, wasebenzise. Amanzi wemvula wathathe nolandla uhlanganise yonke into nesiyalo. Wakhulekele ukuthi manje siyayikhipha ilwane kulo muntu. Utshela uJehova, umtshele umveli ncane. Kuyenzeka lokho. The holy ash mawuyisebenzisa, impepha mawuyisebenzisa uyakhuleka, mawuceda uyaphahla. Akukho ukuthwala. Masibahle uNkulunkulu asishayinisa nethonga lisishayinisa, kuzathiwa sithwele. Akukho ukuthwala. uNkulunkulu uyafuna ukuthi singabalaphi bendabuko si-communicate nathi, sichumane naye. uNkulunkulu usiphethe sonke, esiphilayo nesingaphili. Kwalabantu basemakhaya laba abasebahambile abasethongeni, abantu bakaNkulunkulu, and bona basondelene kakhulu ngoNkulunkulu ngoba kuyingilosi, bawumoya. Sithi noma siphahla lapha emsamo, sometimes ungaloku ukhala, thokozani nina basekhaya, nina bokumalume kamama nakubomama, ngicela hey kunzima. Sometimes uboke nje ukhuleke, ulight ikhandlela, ukhanyisa ikhandlela ukuthi namhlanje Jehova ngikhulekela ithonga lami, ngikhulekela bonke abangembethe, ngikhulekela amadlozi wami, ngikhulekela ithunywa zami, ngikhulekela onzunza wami, ngikhulekela amandawo wami ukuthi baphile uNkulunkulu wami kuze babe nokukhanya, la baphile ngaphakathi kumina, babe ingcwele, so that mangibamba umuntu noma ngathi lo muntu lo uyafa, abodokotela sebahlulekile, kodwa wena umbambe nje ngomlotha kuphela nangamanzi umuntu avuke, umbambe nje ngesihlahla umuntu avuke. Kubalulekile bantwana bethonga ukuthi sikhuleke, umkhuleko uzacala. Manga communicate noNkulunkulu, ungabuild a relationship noNkulunkulu umveli ncane, angeke ube nawo amandla okulapha, bazokuwisa. Ngoba siyawisana siyinyanga, siyathakathana siyinyanga. Ubunyanga akusi experience. Yenye leyo topic engisazoyikhuluma ngelinye ilanga. Khona abanye abangisukela bathi hawo, ye Makhosi wena kusikudala uthwasile, kodwa nje wena sonabantu abaningi ungidlula abantu abathwasile. Akuyi nge-experience elakhi ithonga, labantu abaphila la kuwe, uwe oba activateayo ukuthi basebenze. Uwe oba activateayo ukuthi basebenze. Abantu bakaJehova lapha bebaphila njengawe emhlabeni, bebakhuleka kuJehova umveli ncangi. Wena wathatha lamakhambi walapha kuphela, osumkhohle uJehova uthembeni, bese uzahamba uyothwala, uzahamba ube negubhu. Ithonga liyakhwisha phela wena masuthwala, ngisho nihlakaniphile uyazenzela. So lapha abantu amanga ungigijimisa imali ukuthi ufuna imali, abantu bafaka imali esigodlweni, abantu bafaka imali esigodlweni.
bayaphila yini labo bantu labo. So ngicela silungise lento. Ngiyazi ukuthi abelungu mabafika baye ba divide ubunyanga ubuprofiti amadlozi bathi azihambisana noNkulunkulu. Ayikho leyo nto leyo, ayikho nje leyo nto leyo bantwana basekhaya. iBhayibheli mawuyinyanga noma ngaba ulivula iBhayibheli, icommunication noNkulunkulu ibaluleke kabi. Amandla abakunika wona abuya kuJehova. Nalo ithonga lakho ukuthi likhona ukukuphilela libe namandla kuwe mawulapha, amandla abuya kumveli ncango uNkulunkulu. So kubaluleke kakhulu ukuthi uzifundise mawumntana ethonga, uzifundise mawumlapho wendabuko ukuthi uthandaze, ukhuleke. Ukuzila uhambe ehlanu uyokhuleka, ukuzile uhambe emfuleni uyokhuleka, ukhulekele lezidalwa zakho eziphila kuwena ukuthi zikhulume ziphile la ngaphakathi kuwe, ube namandla okulapha, amandla okubona, amandla wayo yonke into. Ayikho into endlula umkhuleko bantwana bethonga. Namhlanje nje ngicela le message le ngibekise kuba abalaphi bendabuko ukuthi umkhuleko uza kucala. Imithi mabuya kuyithenga lapha kaMayimayi uyayindlala lapha eMsamo, uyayiphahlela, mawuceda uyacela uNkulunkulu namandla wakhe asebenze phakathi kwale mithi le. Le mithi kumele imanifest ukuthi noma ngene umuntu ahlupheke kangakanani umvuse. Yekelani ukudlala ngabantu, yekelani ukubiza imali enkulu abantu baloku bezakini bangaphili. Lethonga lakho lelo lembethe lalimazi uJehova, lalukhuleka. Wena uhlulwa yini ukukhuleka? Yonke into oyenzayo, yonke isession oyenzayo nomuntu ubeka umkhuleko oqala bese uyaphahla. Ngiyanicela abantwana bethonga, yebo phela asiboni ngokufana futhi asenzi izinto ngokufana, kodwa ke ngizonitshela ukuthi the more uba inyanga, the more uba umelaphi wendabuko, uba very close noNkulunkulu and ungabi namahloni. Noma i-patient ingena endumbeni izohlola, umoya ongcwele mawuthi khuleka, khulekela leyo patient leyo. Umoya ongcwele makathi funda izwi lelo kulelo patient lelo bese mawuceda ungawalahla kamathambo. Ayiloko kuphela abantwana bethonga bengifuna sikulungise namhlanje. Ngiyakhuluma nje ngoba ngihayela ukukhuluma, ngipreparanga nokuthi ngikhulumani, kodwa umoya ongcwele nje uthe ngikhulume. Kunabanye abantu abadidekile, abathwasile, abasakhona ukuvula amabhayibheli, abasakwazi nokukhuluma noJehova. Sabantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyosinike impilo, uNkulunkulu uyosinike icontract ukuthi sibuye la emhlabeni ngoba sike saphila ngaphambilini, sizolungisa izinto. Umkhuleko uza kucala. Uyinyanga, uyigedla, umprofiti, umkhuleko uza kucala. Uyalikhulekela ithonga lakho, uyabakhulekela abakini abangasekho ukuthi balale ngokuthula labalele khona. Ngicela ningadideki bantwana bethonga. 12 o'clock uyakhuleka, 3 o'clock uyaphahla. Mithi yakho mawuceda ukuyithenga or mawuceda ukuyilanda ehlathini, before uyigaya uyayikhulekela, uyayibika. Uzabuye ngibambe ngesandla, bazathi uthwele ungathwelanga. Makhosi amakhulu, uNkulunkulu abe nani. Makhosi, siyalungisana la, siyakhulisana. Makhosi.